Jotono lam sogo ketal video sing tini nailenai BA NEP 4th semester ni major paper 7 ni final exam ni bagai nangkukmani 12 mark rokno bobo phaiman phainani chance tong obono sing tini o video ni bisingtei nailenai eba salainai phaidi hingke sing tabuk main topic ni bukhak thanglai siwano inki ora ang question sui phuno jagano norok note khai nana hingke nawi mano poila question nakha linguistic tamo branches of linguistic no sui phunuk di norok tumung no o sungmung ni kifilmung nangi tongkha hingke o channel no rejak tongo nana hingke nawi mano phaidi hingke sing tei kaisa question ni bukhak thanglai siwano 2 number tongo borok rongni eba human kogni goreng no cherei eba khali suidi mo ongkha 2 number ni question phaidi hingke 3 number ni question bukhak thanglai siwano 3 number tongo borok ni kok bai malmata ni kok goreng laimano suidi obo ongkha 3 number question hingke phaidi tabuk sing 4 number question ni bukhak thanglai siwano 4 number tongo sari thaibai kotha thaini bagmari no sui phunukdi eba vowel and consonants distribution english bai sana thangke jemon sari thaino to saimono na norok jotono vowel no te kotha thaino hingke consonants hingke oboni je bagjagmani obono sui phunukdi oboti kaisa kok obo kaisa kaifano phaimano jemon romdi kotha thaini bagmari no sui phunukdi hanipano phaimano phiaba sari thaini hingke phainani chance kom tamni himale sari thaini totilo kaiduk tongo okhor mane buthaita kaiduk buthai tongo hingke kaiduk hingke to kisa kom eba kisa kai nukjago amoni bagui rona kisa chance kom phaidi hingke 5 number ni question ni bukhak thanglai siwano 5 number question tongo place of articulation no cherei suidi hingke obo very common question amono kaham ka serangina de kok borok bai hingke amono khorang nongkhormani thai hinai sinijago eba sajago 6 number tongo manner of articulation ni dallongno khalai suidi eba phaimano manner of articulation no cherei suidi ba khalai suidi jesa kaifano phaimano hingke obon norok bujina de tabo hingke 7 number phaidi hingke 7 number bukhak 7 number tongo syllable tamo bini dallongno phunukmari roi sui phunukdi obo very common question kaham kai serangui nalai de obo phainani ekdom 100% chance tongo kok borok bai hingke syllable no kok thor hnai sinijago obo nitai acharji ni suimongo mano hingke phaidi tabo hingke 8 number ni bukhak thanglai siwano 8 number tongo morpheme tamo bini dallongno phunukmari roi sui phunukdi te morpheme no kok borok bai hingke mangslai hnai sinijago orote kaisa question slamui phano phaimano jemon morpheme ni dal hingke to kainui tongo morpheme tamo phaiyawi pre morpheme bai bon morpheme no sui phunukdi nei phano phaimano jemon pre morpheme no ke kok borok bai phiokjak mangslai no te bon morpheme no ke khajak mangslai nei mano sing phaidi hingke tabo 9 number ni bukhak 9 number tongo affix tamo bini dalongno suidi eba sui phunukdi nei phano phaimano affix to jeng sana thangke kok borok to dal nei tongo phiaba bebak suina thangka hingke dal buri nukjago hingke affix no kok borok bai thepa mari hnai sinijago phaidi tabo 10 number ni bukhak 10 number tongo word formation tamo cherei suidi jemon chung sana thangke word formation no kok borok bai kok thai snamjakmani raida hnai phano mano hingke obo kok borok bai phano phaimano phiaba english bai phano phaimano english bai to word formation jotono saimano
हिंके फायदे ताबु 11 number ni bukha 11 number tongo semantics ni dal longno cherry shidi obo very common question हिंके norok obono kaham kai srangui nadi jemon semantics ni dal हिंके dal ba tongo हिंके o dal ba no kaham kai srangui nadi oboni bisingo tesa khagi bano phaimano romdi semantics ni dal bani bisingo common हिंके kaitam rojak aro syllabus o synonyms antonyms homonyms हिंके o kaitam no phano rugui mano khagui jemon sana thangke synonyms tamo phunuk mari rugui sui phunuk di te हिंके antonyms tamo phunuk mari rugui sui phunuk di te हिंके homonyms tamo phunuk mari rugui sui phunuk di nei kaitam khaifano bagui roi mano हिंके paithago kha khlaio ang jeoro ni question ni mani bisingo common klaiwano nei हिंके tumung no norok mungsasuk nangkhangke comment khlai sadi tamni himale norok comment khlaya ke angbo saime ongoi thango tamo video ro nai हिंके jotono hambai malai phinai te kaisa video o।